nyanu Mamponghene no nsia tre baabi o nsia Mamponghene no sa kwa baabi o me heno no nson Mamponghene no di baabi o enya nwotwe Mamponghene no atronie baabi o yankono no nkono me ma bunu is ba ye no fiapre oye vice chancellor wo university fiapre krachi ni ma papa di baby krachi ni ma papa Nana omo ba ne sesen omo ba ne se obi na ewu ne yakwa yi members of the Ashanti Council as members of the Ashanti Council ndi omo die mu omo hu nipa be hu nipa but the members of the Ashanti Council mama tinsi bunu is toboram ne maame no bae because toboram hene no oye na exams law school tine maame ene bae o te ye kra ne maame ka brofo ne maame ne retired headmistress toboram bae tanobu ase ebinum bae because man hene no ni ho tanoso na nasafodum ankobia be bae tanoso is a paramount too. Tanoso is a member of the Ashanti Council. The bae. Miansan. Ofuman is a paramount too. Ofuma man hene bae. Ofuma man hene ma ne maame. Man hene no maame. O bae. Utie. Nkranza. E bae. Amanten. E bae. They all came as members of the Ashanti Council. Now, sir, the ban na no Jordan. Now, Tinchana, everywhere or yet, or not to abu minimum. I baba, you minimum Piabacasica. Send your crown invite you. I'm not invited. And no, catching papa, a rubber papa. Sit down and then look at it. Hey, is it true? For something you Obiri Boahen ayampa. Benyina be buy. Benyina be buy. Wabunyina buy. Wabunyina buy. Hey. And yeah, I should reposition my thinking. I said, dear lawyer Obiri Boahen came. I do crabbing walk. Man, see that. They okay. No ye lecturer wajayaba, no ye court judge wajayaba, no ye businessman wajayaba. Whereby is so bad the bentoraju. When chicken, even though when chinkas at my home in recent time, or baby batinapaka. When chiba ought to say be pabano. When chiba ought to say be casatiano. Nsiatre kem kotokofo nsiatre ema obi honko kan nsiatre manhene baaye mampon oti se bi kura ka bebre nana machi look at it afe nsiatre na kotoko krache no ko wuye aso nsiatre manhene ba no or the entourage then catch you for yawo moti wa mo kasa da bia mu kasa mo hwane ni bibeko ni krom ni bia sa ase nwebesi ni baba bi su krom nso so banka hwe oti sa satofo kasa e oti sa mamponfo kasa e oti sa satofo kasa e oti sa mamponfo kasa e obi a mowa bi kura ni me bi American ha bi kura gin nkoso sa but then Shatra Manhini came, the occupant of the Hina Frankfurt too, or buy or to Hina Frankfurt Kunyaso, or buy yes, I'll be a man in the obey. Awesome dream. But I come and see him and buy.
no je Obiri Boahen no ngambi maye na de me na de na me nkamam nya me kama no so binum ba ka se wanchi ada no betena pak na me kirim se hwe enya asam ne asam a anka wanchi enya na yanka before 1959 no wanchi ba manhia na mango bi o tedi aduane bi asu obe fadi wala ma adi ma fadi sanse wa ba ni fie ma ba fi fie ma fadi meti sramanjadua me na nane sramanjadua ahwene kokko be firi fam ne baaye be kirim kroma bofo no hu be no be ba no to so nkro no nipa na bai no san ko fam be kirim kroma nankika mokika nipa ti bomu bi kura da ada tinu wanki ba yie ni bi binum kura beti wono be ka ada tinu wanki ba yie ni bi ne ba nya ba ya ada tinu ba yie ni bi wa ba wa tena pakarin aba kire odo wa ba ne nananum oba ye nanka kwade no asia bibia asia otimba manhia bada nkuranza ba ye ni bare asase awoso amakwa na tua ontimi nkoni krom nkuranza oba krom hoda makom sanse ni die mu no ni die na makom banchi ne kitwa bi bode kitwa bi ni nwunujo ni bare bebe wo fufu adia nkuranza nie adujamanie tachimantia nie ba ni fie ho bedi woka ne ba ba di baduane bere beto poto iwam ba kope ba nyina ba kope nkuranza nie adujamanie tachimantia nie amakom abusia baako bampenhu ene Obiri Boahen ene de via no ga be hunsu ne beka be hu ne beka utie ne beka da se ne mo kan tasu ni Obiri Boahen kura de via aya na MPP me ma aya na MPP ofuman hene ye NDC ni mapa ofuman hema ye NDC ni mapa nso me ne me ye beka sisi mabe so we dey devoid of professional lawyer bia no wonya ne sa wo your politics ofuman hene NDC ofuman dibabi NDC anso so me an bibia me ye ma o chieftaincy matters Obiri Boahen na man bibi yang nene na ko bia kwatena sa is some pa FM also Obiri Boahen ahinsam I call it madness. What has that got to do? Me and Majuma as a lawyer. I did the first time I made cases for Ashanti. I started in 1992. Now, Otum for to the second waba. Now my over 1999. I did in 1999. Baby see him war Domahin Kurunu. I subija Odroni Mapo. Ani asuma bi saki wo mo da kwa hwe asuma beto aba wo doma hinkuro me na me ka kire wo ne mo am mpesa mo ka nokore mo am twatu amaso no am na kwa mo si hine no yes 1999 asumija odroni mapau ani kumau ade na ma wo no mu na koye ade na fo ndina o mu nuanom bania ade na asesa efri sa bisabe wo hweba ore se ne ya cha primary school say wo chia say Obiri Boahen da mena say na in 1999 asumija odroni mapau ene kwantwi barima bade be ko hweba be tema osaje furu to fam no in fact they stayed there for about 1 month so mbeto bibia I am telling you and that a year President Rollins baby on kunadu I said Diana Nenya Adriana ni benya aba ni say na da ya Ashanti sisawuni amako fawo I mean what does this mean? What has gone wrong? Na wo hwa ade enti na asa wo kire ade mu yie se de be yanka manfo beti ase nanso manfo anyi bebre ignorance
ebi be obi nya waye, you know. Obi nya waye. That is it. 1999. Bikura make a babeka say crabbe. Bikura in 1999 crano. No where debate 2 or 3 years. So he doesn't know this history. And Yansha, Yansansha, Yana Mamponghene ye. And I don't know idea ye. And that would tune for coy any mamre any amania who do a coy. A dear for Nina Wucha. It tells you that look. Or the silvers too so. 2. Asante man odimu akotene. 3. So person who Asante man Asante man nko na Ashanti region nko. Asante man nko na Asante man tam no nso nko. Yes. Nso ne wum. Ashanti region no the geographical location no akwatra beso pe o ko be chema hafo share. Yes, near political boundary. I will call it geographical, or if you make it political. I don't know yet as Ashanti region. But Asante man ura for baby. I know ye Asante man she no. Asante man ko kan oti region ura. Anna amanyo sam so hia na asa amanyo mu hie. Ene Ashanti region. So okay, Ashanti region ura ni Ashanti region. Oni Ashanti region. Oti region. But Asante Mighty or a member no ura bae. Na se ba na hinsemu dia Asante man hie no tre. Ekwa baby bebre. Dropping bae. For the dropping or by Eastern region. Eastern region. Ninia ne dropping ye o hey. Asante dropping. Asante dropping. Ninia. What you say? To go for the dropping by because you're a member of the Asante man. Sampa, Japokrom, Brekum, Domase, Sakwa. Di baby. Fiapre. Atronie. Anke what Bono region. They all care because they are members of the Asante Mine Council. Amantin. Atebubu Amantin. Yeah, Nkranza. Ofumai. Tuobodom. Tanobuase. Tanoso. Bono is. But they all came because we are members of the Asante Mine Council. What you say? I forget virtually. Asante Memu. Virtually, maybe apart from here, Doma, Boma, which there's a controversy over there. We are no free moi. Boma, Kranoa, or no, oh yeah, no. Only as you can say, but beyond just a Boma, as you can see, she in your womb. A boom. So as you can see, him a man from hey. Our fabric pie. Hey, as you can say, hey, so why this ugly Benjamin Ababaye? Because they Asante man. Tapabaye no friend to my fita. Tapabani Enti. So be friend to my fita pair. No one say ye we Santehene baby. Ma ho ba kwasam kakra e de ne ma tapahene nko ade obi e fra tuntum no wono de ofra fira agona bo abeduro suso sa onso fra fita aboso no mienu no konfa no che bosom no e wa agona ene tapaba ne they played very important role to the extent that baania no krabe kwa Asante fante wo no but the baania si yawam bosom no ne betu tuo no a boy I wanna cambo some Banye. What you say? Prepare the first. I bet the course is shawsono. No, mammy, quite free Banye ho. In 1896, I brought for a cheap prampano. Mamma no call Banye or another who. Her Obeba. Obaba Bewuha. Umuntu binyane he. Papa was away for 30 years in Fiadiasa.
aduasa prempe bai prasa oko ginano prempe ko no nko skuda oko transitions tam so obeba no ne prempe ye krachi no tim twere borofo ka borofo tapa ba ne ma ba bia se fita aba no ho bia na sum ha ne fita wa ha ne ti hu bia fita wa so ye broni a ne tapa ba ne ama oba oye fita no fita pa bi beba beka na redie no na ba ne ba edie ntia ba ne ba ahyehyɛ de Asante fu akonu bebre no bua bedro ba ne tano nyansu atwumpuro bebre berabosom no koe Ashanti relied more on us abosom from 1700 to 1824 1700 to 1824 edie ntia na Christosum nya ma ntia na abo amayo that was the agidie adeba kwa na peculiar about Ashantis anuntina ma tepahene efra fufuo fitano ade ba yana na Mamponghene yi ayebia nyasa ayebia wagun se tepahene wo wiase bia bon se tepahene okono otumfo maaye no hu se tepahene fita ole otumfo baba yi we bi agona bo abeduro so ole otumfo baba bi ana tano so etano bo ase konfoba no eni ayebia ono de se obetware asuo tano no wiase ba bibia obeko obetware asuo tano no ese fita wo na dressing wono na tepahene be chia wieye no wono nso be chia bia na fita wo ne ntuma mu na na manhwa de eni be so no a ana be so no na bra yana na ye tepahene mahene eba be chia otumfuo ewo yana na Mamponghene yi na se no ye hunsa obechie wieye no wo mo de ade bi baaya na ye di fita dura ho na eda ade bi buti se yawa tumfo de nsa to so eto so ne be ba ne ewi ase no wo bi nso de akira kira se wo de ade bi be ka tumfo sa te se de odi dura no na mafo se na de no de ka de na de eno sa na de e se o mamamle ohun ize se pa ba ne agona bo abeduro te se hema ya wo kan me man hwe betene wo kan no kra esa no oye asuo tano boase tano yere asuo tano yere. That is how we will say it loosely. Say tano yere. What you say? Ramen of your brochire, tano no fan wa brochire. I know the buy. I know the buy. In fact, tano no fan on no. Not the last tano yere was 800 years. Hey, 800 years. Ah no, that's what you say. Na say no. Tano yere no wu ye no. No on ware ba foforo bio. 800 years. Nti omo ye bono manson fo no abekotena brekum no bi. Na satano oya hu monya nipa. Be say nso na fo le meyere. Nti ba bibia obekọ bi ese fita. Asese because onim ba bia obetwara asuo tano no. Onim ba bia obetwara asuo tano no. Na otware asuo tano ne fita nka ho a bridge no cross nwie ne car no be stopo. Car no ntimi nko. That is tradition. That is Ashantis for you. Na mame ma abakosem baako we dia memfa nwuram. Sana msema ya chosa machia mpipi fubi biri. Kwa sika chile keke promoter. Cobord no ne kobude mu. Ayiso aba. Wadamfu yi. Ai abroso mi hwan kan matena me ncha na me mfa no nchire amanfo se mchef abroso aba ono aba dada ye oba no madidi wie kwa ka tro so a obeba abroso wa chere dodo abroso e ka ho bra no what is say kom premuato wonte sa asem da bia fam foni tv fam adishima ma premuato wonte ase moya nkra after the Yasanto war no wahu na abrofo no wahu na bepese
Asante for no hu say be movement bia se be ba o meba o mo yawe abrofo no ye movement bia so wo ba Asante for no o je be bia na Asante for no abrofo no hia no museum ye wo ha yi adum museum ho no ne be hia adum enuam ho no enuanum ho no post office ne nche o poku trading nche ho ministries ho no ho na abrofo no be si be dan no ho na watch kese ni si ho no a me be kyerew ho no be si be dan no enti DHL dan na wa kyere ni nyina na ya abrofo no enclave ni bia dim light side ho mono moti kurum ha nti de aja akokora de nim ha kese aha now after say omode ya Asante akoe so there were series of meetings and so na ya Asante aka so mo memma ni nyina ma gode aye de yentena hosa so hono ne be meetings no eti aya akasekasa ba ye na ya Asante ne be no nsem no so anytime no because unim edu ba bia abrofo no wo mu se nnua no a esisi ho no nnua de bi wo ha na ewo so nso batutu obodua no mu a ewo so no a bebe kono nipa bia tuo na nkan obia. So there's this company in the UK your friend Perry Martin company and Perry Martin company no in the UK no ye adoma kese nti bede bae no ebo be dumienu a ne be ebo grongron so what na me kire no grongron na manfo sie Perry Martin adoma no ana ebo no ana ko fa premoato enya bo pena chese dumienu abo nam say and abrofo did that abrofo did that say na be ya Asante for be hu say hwe ye shedan mu akura na ye hwe se moba what you say because e bon gunguro no e be ma Asante for na hu say sankrofo ye pese ye boa no ko attack wo mo a benim se ye ba eno nti premo ato amoaka ka no nyina ne me kire mu Ghana fo nyina ase eye Perry Martin company ne be friend premo ato Perry Martin ene premo ato abo dumienu atiefo premo ato TV FM stations ni nyina be ka no nyina premo ato no ene na me kire mu ase eye Perry Martin mo lawyer Nana Obiri Boahen de abewura we mbat yenya nwie Mamponghene de no ene nti amama ahodo ahemfo ebai wakabo mu yehunu niam ahodo bebre wom asia de ben ena na mafoi yensia emfiri ne ekoso na no da asebro sebonsu odane toy emu opa social bibia you ask yourself ayedena amanyene bebre by occupants of nkonya no bebre bye bye what I say eban say hey abroso e chef aba senior minister na eban say na nipa bebre ebai dabia you go on social media obati say I must say Bono no do wo Asante a ko jai hoko ne fire sase to ho but it has also given the I notion say sa Asante man no e wo ba bi bebre enti na ma wura no nyina e ba then are you not surprised say then about the culture of the Ashantis or Asante mindful, the culture of the Ashantis and then Asante mindful. She incident is in Shatre. She Shatre Mamponghene baby. Boko Bayana wa too. As Asante or do. Wow, your lessons. Asante man kabum. Lessons. When she for so many years. After 1959, when she hasn't been an active member of the Asante mine, and so when she aba, wa betena pakanim, wa asambele, yeah, be man fans.
That is the Ashantis for you. Then you say Asante nkai. Nye se bia nkai wo papa ye. Na mum ofum po a This no can. Yankai nyawudi nkai ya enye no. Look at the crowd no eba no. Crowd no eba no anya crowd ketwa. Dan nyema bebre no anantahene ne nsumankwa hene otumfo obeba no. Why anantahene and nsumankwa? Because in history no they believe say woman ben nti esese be di animu na sa tamfo bia ba anantahene ensumankwa sikadwete kuduo ye na so obi no eno so e kire se asantehene base ya na so na sabe ukofa Benin agona kwakora na wotoa enka no what you see. Then you have another group of people that one say omo begina hona na omo to nyuno tumfo kra hwe otiapaka no o say na dedie o say na ye e kire say omo de omo dane o say omo dan o say bebe didio bebe numo bebe daw e yo say omo nya mumma o hene no ye friend na mumma no mo sare mrane no menka go ore ozedu no ozedu onu na mama onu so be ye na mama de no o kan na bakosem no so o tie na bakosem na o bo so ka ozedu ara ozedu ara be obabo adujamfi bidini bo se sanko adujamfi bo de sanko adujamfi no onu na sika gite no na be ya dance Bajusango. And Ashantis fought them about 5 or 7 times. Ashantis couldn't defeat them. Until Asante 4 years abe konfanachi kachira say sa bibinu de wo be ho no nko ade montim. Ni ba ma bi koye betwani na kotra no hu secret no na pababam. So since that time Asante hinu bia obeko bia sa bibinu the same. So you see the real typical Ghanaian Akan culture. Real typical Ghanaian Akan culture. What you say? Awo ye no mu. Chinia grass atene kwa ne be him no. E won nkyirase. And I'm told some tomato fry is more than 200 years. Actually ye ana cheno so kra no so more than that. Ya say nya pese yonko ne kotoko. So you know, but utrada biaka no Obiri Boahen dey no Obiri Boahen am say na me abakosem no na me gusu ameka. And you know, strangely enough, most of these states in still swinging no. Babaja Asante. Offense Baja Asante. Ajoso Baja Asante, Kumawu Baja Asante, Mamponghene Baja Asante, Agona Baja Asante, Bakwai Baja Asante, Kokofu Baja Asante, Esumija Baja Asante, Jamase Mina Baja Asante. But they say na Bakambo Mnayeno Asante 1700. And you know the Kwawu man by he played a major role. Because most of the Kwawunkuro no nyina ya Asante ne adansefo. Kwawufo no nkuro no bebre. Enti se zimafo kra so ba. Kotoko na ka ho no once you hear of Yibi Kotoko. Anwa kotoko, zima kotoko, dagomba kotoko pe basi ya Asantefo. Omasi ya Asantefo. So Kwawu came. Yeah, because ni Nana bebre obami no nyina yesumija. Nti be nyina beba. Enti say Kwawu ba not ya ipataswa. Yes. Historically wa ba ni fie. And people will not listen, people will not learn, people will not because the baby no baby no. The baby fought on the side of the Ashantis in the Ashanti Fighting War of 1806. What I say?
Nkranza ana obabi no in 1874, 1875, 1876, 1877 there were a series of meetings between Ashantis and the British. Now some any baby ana hodjo prime be formula because formula was na ya dance and sen Asante for the kofa formula. So now brofo no anije say wo treaties in bebree. In fact, Nkranza represented Ashanti several times. Nkranza represented Ashanti several times. Yes. Bono Nkranza. Bafu Pim Nkru. These are hard facts. No, yeah. Untingo, unvidia. Ungo, ojikono nyaye kuro maye. Tell you when I'm teasy. Now, you will say, the Baja Madrisa Betias. Lawyer, you will say, Dasibre, they don't hear no asino. A lawyer for Betinasi, I said, no, see in Kunya, lawyer. As he said, your moody assembly. I know, actually, say, moot court, lawyer knew. Your friend say, moot. I say, sign it, Yankasa. Such as a lawyer knew, I ye be wit to say, ye the assembly court. Missum Wabayam, sir. But it should be a paid up member, and your lawyer be a lawyer in own trade. A honey yammy. A honey yammy pa. This very few or very few. Well, away are hene, away in the central region, away are hene, menchiano. Now in the central region, Namenchia, I will not mind hene so. I have a lot of friends of Volta region, so I'll be there one day. So that is it. Quickly, Maminko.